O, vidi seksi gaće s picom. Šofer pravi. I šta ima ljudi, dobrodošli u još jedan novi video. I da, tako je, ko što ste mogli vidjeti po naslovu videa, Caddy je prodan. Točnije, Caddy se još uvijek nalazi iza mene, novi kupac dolazi po njega. Nakon što smo objavili video gdje smo ugrađivali multimediju unutra u Caddyja, odmah se javilo par ljudi kojih je bilo zainteresirano za kupit Caddyja. Ja sam odgovorio prvom čovjeku i odmah sa prvim čovjekom sam praktički sve dogovorio. Htio sam ispast maksimalno korektan. Išao sam odgovoriti na poruku osobi koja mi je prva poslala poruku, a onda drugima. Sa prvom smo se odmah dogovorili. Caddyja nije bilo u planu prodavati, Caddyja sam ja kupovao za sebe, kao što ste mogli vidjeti u prijašnjim videima. Na Caddyju smo zapravo bili sve napravili tako da me Caddy služi još dugi niz godina. Još smo neke ekstra stvari napravili, nosač motora, te neke stvari čisto da jednostavno nemamo nikakvog održavanja sa njim, da nas nigdje ne ostavi i da možemo tući kilometražu sa njim. Ja to kratko vrijeme što sam ga imao sam napravio s njim negdje 6000 km već, jer stalno se vozim, stalno treba transportirati neke dijelove, da li od RX-7, da li gume, da li felge, da li prebaciti nekome nešto. Caddy radi punom parom od jutra do sutra. Baš je ono u top stanju, novi vlasnik neće imati nikakvih problema sa njim. Nama sada slijedi kupovina novog kombija, to je u biti glavna tema ovog videa. Ako uspijemo realizirati da kupimo taj kombi za koji pregovaramo, to će biti kupnja godine, jer ja vama ne mogu opisati koliko dobar kombi kupujemo. Već par ljudi s kojima sam pričao o tom kombiju, i sa Davidom koji vozi kombije, radi dostave, zna kombije, i sa Kojpom, i sa Bačem, i sa Lamarinom, svi su mi rekli kupuj odmah, znači odmah, iste sekunde ako možeš. Ostanite u nastavku videa vidjeti šta smo kupili i da li nam je prošla ta kupovina. Vidimo se. I evo nas ljudi, čekamo autobus, ja i Kojpa. Idemo po naš novi kombi za 2025. sezonu. Kombi je toliko brutalan, ja to ne mogu opisat. Ja se nadam da je kombi jednako dobar ko što je na slikama i ko što nam je čovjek opisao. Tako da ostanite još u videu i pogledajte šta nas čeka. Snimim bakicu. Ne, šalim se, mi smo ipak s autom, ne čekamo bus. Cijelo ovo putovanje je za vas samo jedan trenutak, a za nas 2,5 sata, da ćemo mi sad na karti samo skočit. Fup! Žanko lopov. Pala mi je mačkica. Lupane, to neće potrajati 2 mjeseca. I evo nas ekipa, kombi je kupljen. Ispalo je da je to točno ono što smo tražili. Ne možemo opisati koliko smo uzbuđeni iz razloga što sad imamo napokon naš kombi za cijelu sezonu. Kombi je zapravo vrlo poseban iz svih razloga koje ćemo nabrojati sad kad vam jednom pokažemo. Ide ko mutav, doslovno ide ko mutav. Jako se veselim da Kojpa i ja uredimo ovaj kombi do kraja, da bude spreman za natjecanja, jer će ovaj kombi doživjeti jedan kratki serijal na kanalu Kombi Build, tako da spremimo sve što treba spremiti da bi bio 100% spreman za sve evente, da napravimo police unutra i svašta nešto. Zima bi je. Da vam ja sad pokažem šta smo mi to kupili. Uzmite u obzir da samo pred 1,5 dana sam ja bio kupio Mercedesa Vita, koji nam je nakon nekih 2-3 mjeseca pukao po pola, ali odradio što je trebao odraditi. Naš kombi je Mercedes Vito. Mercedes, sad ide muzika, ono, lagano. Ali ima 600.000. Imate i za kazete, vi uzmete kazetu i samo ubacite kazetu. Imaš za 3 kazete. Kad imaš 2 Dragane i 1 Šabana. Aha, sad sam skužio, ovo je ko na onim novim Mercedesima, ovako prođeš s nogom. Slušaj sad. Čuj. Aha. Onda je tu došao Caddy. Caddy je zapravo trebao ostati sa nama, ali igrom slučaja se izdešavao taj dogovor sa mnom i sa sponzorom. I u ovom videu ćete saznat ko nam je sponzor po pitanju kupovine kombija. I završili smo na tome da smo kupili nov veliki kombi. A kombi je... Tadada! Malo je prljav, pošto smo već odradili rally etapu. Kao što možete vidjeti već sad, Kojpa se pobrinuo da bude Stancy Boy, pa ga je spustio iza na zrak. Tako da, kombi ima zračne suspenzije iza, što je nama jako veliki plus, jer ga možemo nakrcati do čepa, možemo zakačiti prikolicu i dignuti ga na zrak i
kombi je lijepo u ravnini, nije pretovaren iza, nije propo iza i ne glisiramo po autocesti. Tako da je jedan jako veliki plus. Već ima kuku, još jedan plus. Najveći plus i zapravo zašto sam ja odlučio ići u ovom smjeru, kupiti ovaj kombi, i zato što smo doslovno našli iglu u plastu sjena, da se tako izrazim. U pitanju je Peugeot Boxer 2015. godina. Prije mene imao samo 2 vlasnika. Ima originalnih 218.000 km, a ona najbitnija stavka 3.0 je. Znači, u pitanju je 3.0, nije u pitanju ni 2.3, ni 2.2, ni 2.0, nego u pitanju 3.0. Kombi ide ko mutav, već smo testirali. Ima 6 brzina, ima tempomat, ima klimu, ima vozačev sic na onaj zrak, na jastuke. Jesam to dobro rekao? Djelović. U biti ko u kamionu, onako, preće preko rupe, onako, ovako skačete unutra, full vam je udobno. Ima komande na volanu, ima Webasto, LED svjetla, dobili smo drugi set felgi sa zimskim gumama, znači kombi je ono, kako bi se reklo, do jaja. Vlasnika mi je išao još na ruku sa cijenom, kupili smo ga po jako, jako dobroj cijeni. Srebrne boje što me full veseli iz razloga što nije bijele ko svaki dostavni kombi i ovo je nova generacija, znači ima ove lijepe farove od naprijed kao što možete vidjeti. Sada vam pokažemo malo kombi, ima ove predivne farove. I zapravo je u jako dobrom stanju, nije trul, ima detalja koje moramo riješiti, ko recimo tu što fali boje gore. Jebi ga, kad se vozite po autoputu, udaraju kamenči po njemu i onda to unište, ali dobro, to je najmanji problem, to ćemo čistiti, prefarbati i gotovo. Kao što sam rekao, još 2 seta felgi, te da vam pokažemo taj sic. Ima ovaj sic, ovo je za zrak iza, kao što možete vidjeti komande na volanu, ima veliki board kompjuter. Znači možete se spojiti na Bluetooth, imate navigaciju, ima retrovizore na struju, grijanje retrovizora, ne znam kombi je krcat opremom. Prejako mi je to što cijelo vrijeme dok se vozim, kako je 3.0, doslovno kad dolazim u kružnju više ne znam da sam u 5. ili u 3. možete onako odvoziti kružnju u 5. brzini da ne iskušite da ste u 5. brzini. To nam je u biti bio najveći plus radi kupovine ovog kombija, zato jer u ovaj kombi možete sad nakrcat, možete zakačiti auto i njemu neće biti problem vući. Ajmo da pogledamo tovarni prostor. Iza su stakla, umjesto da je lim, tako da zbog toga mi izgleda još bolje. Vidite, ovo je Kojpa napravio Stenci Boy kombi. Lakše ti je uklope se, niža je Da, stepenica. sad imamo nižu stepenicu. Sad lijepo odmah ovako uđemo unutra. Tu su nam drugi, tu nam je... Sad je full je stance, gledaj. Da, tu nam je drugi set felgi. Kao što možete vidjeti, stranice su mu čitave. Nije tovaren bio sa 100 stvari i sa 1000 čudesa, tako da je to isto jedan veliki plus. Možete normalno stajati po visini u njemu. U biti ovo je kombi iste generacije ko što nam je Lamarin posuđivo. I sad kad smo već došli do Lamarina, u sklopu i u dogovoru sa Lamarin Renta kombijem smo i kupili ovaj kombi. Ja sam prodao Kedija, nadodao svoje love, Lamarin je tu kao sponzor dao dio budžeta i iskomunicirali smo i dogovorili kupovinu ovog kombija. Veliko hvala Lamarinu što nas podržava u cijeloj ovoj priči, što nam je sponzor kroz cijelu sezonu. Sponzor nam je bio i prošle sezone, dao nam je svoje kombije. Mi smo se odlučili na ovu varijantu zato jer nama to puno pojednostavljuje. Jednostavno krcanje i iskrcavanje kombija i kad ja imam svoj kombi stalno ga mogu koristiti, uvijek nam za nešto treba. Ne moramo uzimati njemu njegove kombije i stvar je u tome što svaki put kad mi njemu uzmemo kombi, praktički mu oduzmemo na ta 3 dana posao, pošto su sve to kombi za rentu. U ovom slučaju mi konstantno imamo naš kombi, normalno na ovaj kombi će ići naljepnice Lamarin Renta kombi kao jedan od glavnih sponzora. Hvala njemu na tome. Sad napokon imamo svoj veliki kombi. Ima nekih stvari koje moramo napraviti, a to su pločice su pri kraju. Trebamo staviti te zimske felge gore. Treba riješiti naprijed taj prednji dio krova, to treba prefarbat. I onda naravno se moramo baciti na posao unutra. Moramo napraviti police, stalaže ćemo napraviti gdje će nam stajati svi rezervni dijelovi. Stavit ćemo osvjetljenje unutra i svi ti neki detalji, tako da nam je kombi uvijek spreman, ne ga svaki put moramo ukrcavati i iskrcavati. E sad, kako nam ga je Kojpa ubio u pod, sad ćemo po prvi puta vidjeti da li radi zrak. Kojpa, ako ne radi zrak, zadavit ću te. Ne diže se. Čekaj jebot. Diže se. Oho, oho, da. Mu treba 4 dana da se digne, ali dobro.
A pa dobro, vidi seksi gaće s picom. Jedna stvar koja me je bilo strah sa tim zračnim suspenzijama iza, ja nisam bio upoznat sa time, ovo uopće nije skupa stvar za popraviti ako vam se pokvari. Cijeli kit košta onako 400 eura. To nisu cifre od par hiljada eura, kao kod recimo nekih auta ili tako nečega. A što se tiče samog kombija, još jedno što moramo reći je da ima bočna klizna vrata, koja naravno funkcioniraju. Bilo nam je bitno da tamo ne truli, Lamarin nam je rekao da tamo najviše vole trulit. Kombi ko kombi što se tiče toga je zapravo u izvrsnom stanju. Imamo neke stvari još samo za doraditi ja i Kojpa. I to je više manje to, 3 sica klasika naprijed, radi ko urica. Vidi ga, testiraš, a? Opa, a? Vidi ga, vidi ga. Šofer pravi. Kaj si debil. Upalio sam Webasto i radi, Dobro. ali nema ništa na ekranu i sad ga ne znam ugasiti. Čekaj, stvarno. Ti baš voliš onako tipkat po svemu u čemu stigne. Nema ništa. Samo neki plamen, ali Plamen! Uj, evo, koliko dobro grije, ej. A? O? Ha, a grije. Stari! Ej, sad ugasi to. Ne znam kako. Znam kako. Šta 29? Pa temperatura. Možda ovako. O? Kaj, ma ti si stari šta je onda ovo? Einstein. To je, Objasni mi to je to. za zrak isto. Ali u biti koristiš ovo. Digni haubu da im moramo im pokazati 3.0 motor, ej. Evo. Evo, to vam je 3.0 motor. Motor se ni ne vidi. Evo, tu je motor. Mislim, ako bilo šta crkne, nije lako pristupiti tome. A ne moraš sve ovo skinuti naprijed van. Da, Branik, vezni lim, hladnjake. sve trebaš skinuti van. Sve. ali dobro, ajde. Tako je više manje sa svakim, pa ne možemo se žaliti na taj dio. Pa da, mislim, nemamo šta više pokazivati po pitanju Da, tu ovoga. vam je kočena tekućina, tamo vam je rashladna tekućina. Ovdje se, tamo se sipa ono za stakla prat. Da. Ovo su neki vakumi, da ti je dobro kad pukne, bar ti je pristupačno. I to ti je što ovdje vezica drži filter od zraka, jer zašto bi bio na nosaču. I sve drugo je hrđavo jer smo ga kupili u Krapini. Da, kupili smo jedan jako dobar primjerak kombija. Gotovo svi koje smo bili gledat su u jako lošem stanju jer su to sve većinom dostavni kombiji i cijene ovim kombijima su između, ne znam, 15 i 20 hiljada eura ako želite kupiti dobar kombi i to pričamo za te iste kombije sa slabijim motorima. S 3.0 motorom ne znam da li ima i ti jedan ispod 16-17 milija eura, nisam 100%, ali baš su skupi. Čak sam ih gledao van uzet i vani su cijene isto ne tako pristupačne. Dok odete po njega, dok ga uvezete, dok ga registrirate, skupi se tu troškova. Uvoza je malo, ali dok skupiš sve troškove, skupiš 2000 troškova plus cijena kombija. Ništa ekipa, to je naš kombi i to je naše novo prijevozno sredstvo za sve. Jedva čekam da ga uredimo do kraja, da sve te neke detalje završimo i napravimo. Hoćemo napraviti straight pipe. Evo ga, znao sam sa tim fiks idejama. A da sam ja to rekao, bi rekao da sam idiot. A vi? Pa ne. Ali sam te preduhitrio jer to bi vjerojatno će biti jedna od tvojih ideja u skorije vrijeme. Pa što pa da se čuje 3.0? Kužiš, kad te pri 180 prestignem s kombijem. Ide komuta, vej. Može. Nećemo o top speed brzini koju smo testirali, to nije za javnost. Ekipa, hvala što gledate naše videe. Kroz ovaj video smo vam samo htjeli predstaviti ovaj kombi, dalje ćemo ga uređivati. Hvala što podržavate i dalje ne mogu vjerovati da smo zapravo u samo 2 godine što se bavimo driftom i što smo na sceni uspjeli sve ovo napraviti i što slažemo takav auto u Ljubljani i što imamo E34 doma i što smo sad kupili ovakav kombi. To mi je sve nerealno još uvijek, ali uz puno truda dolazi nešto sreće. Najjači smo. Imaš više sreće nego pameti. A može se tako reći. Pa to imaš sigurno. Doviđenja i ugodan dan od nas dvojice. Naklon. Aj bok.